80 nama-lose awu-10. Kodwa mangibabheka nje lapha ke bona kugazi basebenze kahle kakhulu ke mbukeli. Ngoba ke i-Kaizer Chiefs ilapha ke ku-number 3. Noma Joe bona ke naye Mopara ke udlala isikhathi eside ke Mopara lapha kuyona ke embukeli ke Cape Town City. Waya kumabhakaniya, waya kumaZulu. Namhlanje ulanga suka lahlala ke ibhola ke mbukeli la eMoses Mabhida Stadium. Beko Picado uthola lapha ke uVelebhayi uyashesha manje yaphambili ke uVelebhayi uyazungeza ke uVelebhayi uthola lapha yena ke uPicado manje uPicado ngalinga uTouchdown shaya ke cross corner kick eyoqala ke yomdlalo eyayo ke lapha ke Kaizer Chiefs beliphakamisa ke Mabuye belivimba ke phela yana ke Majari Bot mana ke thola kahle athi ke nompempe ke goal kick bengithemba khona deflection lapha ke eyakhe ke lapha ke uVelebhayi kujesu lakhe la kuyona ke Kaizer Chiefs njengoba ke bethi kuyazama ke lapha uVelebhayi akaza score ke negoli ke lodwa so loke efike la kona ke amakhosi bafuna lapha ke corner kick wathi ke left nangapha ke futhi ke ka right uthi ke nompempe ke ball advantage phemaza lapha ke Batman zama ukushawa shaya nje shot engayindawo ke lapha ke yinaka umfana omncane uBatman usuka lapha ke kuyona ke Cape Town City namhlanje kumdlalo wakhe wesikhombisa shake pass ke Mabuye nala ke thola catches nala ke thuba ke Tinaza sabenza Mopara wasebenza ke Mopara iqhubeka nje kaningi lapha yena ke mbukeli ke uhlongwane Kesibhenga banale futhi ke thuma manje ke ela ke chipa kwayiba uya ke Tinaza kwayiba kuyathina bemvimba naye futhi kanjani kanti niyokhahlela nini kwayiba akasibheka ngapha ke lapha ke lakhe onside ngapha ke uhlongwane uyaliqhuba ibhola khahlela Hlongwane baze bamvimba Mopara la ngapha ke kwayiba faka left lapha ke baze bamvimba ngapha uyena ke uMarket kuyona ke i-Betway Premiership weliphakamisa ke Mopara ingozi babalivimba ke move yona ke Kaizer Chiefs Matros shangapha ke thola ke cross ke lapha ke ngapha ke Mopara unayi support ngapha mfana waseSwatini Figueiredo uyaphambili ke Jibana ke Figueiredo ushaya cross ke ibhola balivimba ke move yena ke uMiguel Seyabi bemvimba ke Seyabi lapha ke yena ke uPicado wathi ke unompempe free kick inikeza ke iChipa United sele pass ke Seyabi Joe bona ke lapha ke kodwa ngizange ngibone ke ifa lokho bazamile ngempela basebenzile futhi ke empeleni ke abocoach abaya ke Kaizer Chiefs imbukeli sibhekana la ke phamaze ke uVelebhayi uyasala phansi nompempe ngizophume ikhathi ke la uthi nompempe ungabe sayihlupha Mbulas nansi lo khathi bayinikeza ke uKamisi bengisazi ke unompempe ke uthini njengoba la lapha ke uyadonsa ke uKamisi njengoba lapha ke ifoul iqale ngaphandle kodwa ke yena wawela lapha ke ipenalty hayibo ake sibhekane ke free kick empeleni sibonke ke amakhosi ezenze njani ball phakamisa nayingozi belivimba ibhola kumove yena lapha ke uMopara Froster zama ukushaya ke uFroster goal kick njengoba ke yakwazi ukukhahlela phambili ke uVelebhayi ngena ngaphansi manje lapha ke uVelebhayi uyazama ukushaya kodwa shaya nje shot engayindawo emva kwemzuzu elishumi la eMoses Mabhida Stadium Kaizer Chiefs not Chipa United not seqanda ngapha neqanda ngale Musel waphasa kamnandi onside ngapha ke uKwayiba uzophasa noma wenzenjani ke uKwayiba sibheka manje ke uKwayiba kodwa yamhlakaniphela ke lapha yena kuMakhethi emvimba kwesibili ke lapha yena kuMakhethi Kwayiba lapha ke first touch yakhe be right second touch Ndawo lapha ke ekuthiwa ke Matros lapha e-Free State shake inswing ibhola balifika ngekhanda manje ke ingozi ibhola ke lapha ke Tinazi vimba lapha ibhola ke uBatman uthathe ke amakhosi ethi hayi akabuye ekhaya sibhela lapha ke ibhola ke shake cross kuthola ngapha ke Velebhayi Obrigado nale ke thuba sebenza phela Majari Bot vimba lapha 1-0 kumbe phela ngobidlala ke namabhakani namhlanje naye mangabe ngabhekile ngahle lapha ke iyembazweni nje straight mangabe wina lapha ke Magesa against ke lapha ke yona ke iDurban City Batman nala ke thuba ke Batman no madoda wakhe amabhilidi umfana omncane ethi zama ke lapha ke goal lakhe Matros thola ngapha ke Mosele
musela ke negol ke lotho la kuyona ke Chippa United njengoba shaka ipass enhle kapha kuyona ke Figueiredo ke Tinaz bamvimba nje kalula ke lapha kuyona ke uFroster ke naye nathu mawungamazi ke uzivule uhlongwane ungabuza mhlambe ke u-aunt ekhaya noma ke ubaba noma umkhulu ukuthi amazi ke uzivule bola ke move elivimba lapha inako Majamba mina phethe ke manje ke record uBruce Vuma uPeterson Chake pass ke ngapha ke uMusel unejubane lapha ke Figueiredo ugoalkeeper ke intini wasebenza ugoalkeeper mangabe ke ifoul izothola ke yellow card mangabe ke ifoul izothola ke yellow card ake sibheke kwelinye ihlangothi hayi akuna foul lapha azange lithinte kancane nje ibhola ke Tom uMajamba bamnikeza yellow card mhlambe ke naye cabanga ukuthi ke thoke edlale kabi kodwa azange lithinte lela bhola omncane ke ona 18 years uMajamba Zomela zama ukuthi mhlambe kaqonise intini ukuthi amzame ke ukwayiba Baphansi ibhola madoda bayabukela abadlali bamakhosi useyabi waligetha ke ibhola ngekhanga isikhathiwe mhlambe ke mangabe ukhumule nje ijesu noma ngabe kawubhalwanga sizokufine bena manje ke Chippa Figueiredo yaphambili ngekujubane Figueiredo wenze njani Figueiredo Samisian Fuga uze Petro baba banolwazi hayi kuloko ibhola ke libeka phakathi lapha yena kusiyana uthi hayi siyamanje bheka leya move mbukeli leya pass uthola kanjani offside trap ngekho umuntu offside Miguel uyaphambili ngejubane lapha ke Figueiredo saba uze Petro hayi lokho kwamampanza lela bezolibeka enethini ngodondolo lokho kwami ke uMankosi King lapha emfulu bengalibeka phakathi ngoba lebenze ke ushintsho ngoba ke uMakhathi ubona ke lapha ke kudleni manje ke kwayiba wasebenza ke uFrost kwayiba uyajika ke kwayiba nawo kanjalo ngomsebenzi onside ke uKamis mala ke thuba Kamis wasebenza uMajamba wasebenza umfana omncane madoda khona kick ukwaze ekhaya lapha kukona ke amakhosi Matros bemvimbe ke uMatros sebenza lapha yena kumfana Mapolo Obrigado Velepai uyasikaza ke Velepai uyaphasa ngapha kumvimbe ke uBatman Phakamise ke Velepai Batman afuna ukuheta ke umfana omncane lapha ke lapha mhlanje lapho la ngabe ke uvele walitrap lapha ku Velepai ngoba ke uyalibona ke ukuthi ke limeqile ke uModisa ke sibheke le bhola ke mbukeli la uyatrap nje lapha ibhola mhlawumbe libuyisa ngapha ngaka left noma ka right kodwa uhlelekile ke ukuheda lapha umfana omncane onside ngapha ke uVelepai Bemanje lapha ke Velepai out of 18 Velepai kuyeTinax ungena ngapha ke Velepai uyasikaza ke uVelepai la ngomunye shayisa ke uNompempe lapha ke abukile Tom Cross Rebula konke noNompempe lapha yena ku Velepai esikaza Cross la ngayovuka phansi lapha beke mhlamba ukuzokhahlela ke lapha yena ku Velepai njengobona ke ngena ngaphakathi ke lapha ke engena phakathi la uyakhahlela ke Velepai kodwa wasikaza angevuka phansi ke Cross isikhukhune ngo2-0 Sibheka lapha ke Figueiredo uyakhomba ke Mtshobeni Figueiredo ngena ngaphakathi ke Figueiredo azama ukushaya goal kick Bokuyithuba ukuthi mhlawumbe bathola ke igoli lesibili yina ke lapha ke Chippa United ukuze mhlawumbe ke iphefumula Sibheka phansi ke Seri Phakamisa ke ibhola ngapha ku blind side wasebenza ke goalkeeper ke uMsibi oya ke Chippa United Sibheka ngapha ke ibhola manje ke nayo Figueiredo udlale kahle mbukele kuyona lapha ke Chippa
kanti nogolkipa ke uMakhosi umfana omncane ke uMajamba uvimbe kahle kakhulu ke lapha ke intini. Sibheka ke Kwayiba nalethuba lesibili Kwayiba wakha amanye nje amabhilidi ase Cape Town lapho makhona ke Kwayiba. Sihamba